reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nizere ko meze neza kandi mukomeje kumererwa neza ko muherereye hose. uyu munsi ndabutse ko turi kwa gatatu ni tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'2026 mbahaye ikaze mwese makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV nitwa Umukada. muri aya makuru uraza kunyemerera tuze kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baramagana ibitero byongeye kugabwa muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe. ni ibintu bavuga yuko bashinja igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo kugaba ibitero ku basivile mu Minembwe. turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe kandi muraza kunyemerera tuze no kugaruka kuri inkuru iturutse mu gihugu cy'u Burundi. impunzi zatahutse mu Burundi zirataka ihohoterwa n'iterabwoba rikomeye cyane. muri aya makuru kandi turaza kubabwira yuko abarwanyi ba ADF bongeye kwivugana abaturage b'abasivile benshi cyane. turarebera hamwe umubare w'abamaze gushyirwa ahagaragara bishwe, turarebera hamwe naho iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyabereye muri Kivu y'Amajyaruguru muri Butembo. ubu bari mu myigaragambyo ikomeye cyane. barigaragambya kubera iki, ni izihe mpamvu zavutse aha ngaha turabyinjiramo ku buryo burambuye. muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire ko muri Bukavu abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gufungura amashami abiri ya Kadeko, ni cya kigo gishinzwe gutanga inguzanyo. turabyinjiramo ku buryo burambuye nabyo. nshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV kandi muraza kunyemerera twerekeze ku ibaruwa ifunguye ikomeye cyane yateje impaka n'igitutu kuri Perezida Neva yayandikiwe n'abandi. turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye tunibaza ngo ni kubera iyihe mpamvu, nayo turaza kuyimenya. hanyuma turaza kusoreza muri Ukraine, mbabwire ko Ukraine yarashe mu mujyi Putin avukamo intambara ikaba yongeye gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru rero ni munyemerere mbabwire yuko namaze kubaha ikaze. ndakwibutsa niba wamaze kugera hano nkorere like, kuraza kuba ugize neza. niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV nkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. reka rero munyemerere ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. mwese mbahaye ikaze. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi gatanu kuri kagenzi kako. nongeye kubaha ikaze muri aya makuru. nizere ko rero mukomeje kumererwa neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye. abantu mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda tubahaye ikaze. abantu mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye bigize Afrika tubahaye ikaze. abadukurikira muri mu bihugu bya kure namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. n'amakuru rero twinjiyemo ku buryo burambuye kuri aya masaha. nimunyemerere aya makuru rero tuyanzikire ahangaha kuri ingingo ikomeye cyane. ubu tuvugana ndagira ngo mbwire ko muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe ibintu byongeye kuba bibi cyane. Alliance Fleuve Congo 23 irashinja igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo kugaba ibitero bikomeye ku basivile b'abaturage muri Minembwe. kugeza ubu ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 ryashyize ahagaragara itangazo rikomeye ryamagana ibyo rivuga ko ari ibitero n'ibisasu byagabwe ku bice bituwemo n'abaturage mu gace ka Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. iri huriro rivuga ko ibyo bitero byakozwe n'ihuriro
by'ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe itandukanye n'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu munsi tariki 3 Kamena muri uyu mwaka, Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko kuva ku wa 28 Gicurasi kugeza ku munsi w'ejo tariki 2 Kamena muri uyu mwaka habayeho ibitero byinshi byifashishije intwaro ziremereye birimo ibisasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare byagabwe mu bice bituwemo n'abaturage ba Minembwe no mu nkengero zaho. Nkuko iri huriro ribivuga, ibyo bitero byahitanye abaturage ndetse binateza abandi kwimuka, ndetse abandi bahunga amasigamana, bakaba barahunze. Rero umutekano muke ukomeje kuba muri ibi bice. Alliance Fleuve Congo 23 ivuga kandi ko ibikorwa nk'ibi bibangamira abaturage basanzwe kandi bikaba bihabanye n'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. Alliance Fleuve Congo 23 ishinja by'umwihariko ihuriro rigizwe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, imitwe ya Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, ingabo z'amahanga zirimo n'iz'u Burundi bakorana na Kinshasa kuba ari bo bagabye ibyo bitero. Iri huriro rivuga ko ibice byibasiwe atari ibirindiro bya gisirikare ahubwo ko ari ibice bituwemo n'abaturage. Mu itangazo ryabo, Alliance Fleuve Congo 23 yasabye imiryango mpuzamahanga irimo umuryango w'abibumbye n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukurikirana ibyabaye no gukora iperereza ku ngaruka ibi bitero byagize ku baturage. Ku rundi ruhande, kugeza ubu ubuyobozi bwa FARDC cyangwa ubwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baragira icyo batangaza kuri ibi bitero. Nta rwego rwigenga ruratangaza amakuru yemeza cyangwa hakana ibyavuzwe na Alliance Fleuve Congo 23. Aya makuru aje mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi mu bice bya Minembwe, mu bice bya Fizi, mu bice bya Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye, cyane cyane byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho hakomeje kuvugwa imirwano n'imyiteguro ya gisirikare hagati y'impande zitandukanye ziri muri aka karere. Abasesenguzi baravuga ko kuba buri ruhande rurimo gushinja urundi kugaba ibitero ku basivile bituma biba ngombwa ko habaho iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye no kugira ngo ababigizemo uruhare babiryozwe ibyo abarimo gukora. Icyakora ikigaragara nuko abaturage bo mu Minembwe bakomeje kuba ab'ingenzi bahura n'ingaruka z'iyi mirwano ku rwego rwo hejuru, kuko benshi bakomeje guhunga ingo zabo mu gihe abandi babaho mu bwoba bw'uko imirwano ishobora gukomeza kwiyongera. Mu gihe impande zose zikomeje guhunga zerekeza mu bice bitandukanye, abandi bakaba bari guhangana, no kuvuga abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 nabo ku ruhande rwa leta ya Congo. Abaturage bo muri Minembwe no mu tundi duce tw'uburasirazuba bw'iki gihugu bakomeje gusaba amahoro n'umutekano kugira ngo bashobore gusubira mu buzima busanzwe. Kugeza ubu amakuru avuga yuko ahangaha rero ibitero byagabwa ahangaha byakoreshejwe drone, nubwo kugeza ubu ngubu bitari byagaragara neza byavuye mu bitero byabereye ahangaha. Nshuti bakunzi bayibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze no muri iyi nkuru. Ni inkuru ikomeye cyane yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwira yuko kugeza ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi impunzi zatahutse mu Burundi zirataka ihohoterwa n'iterabwoba bikomeye. Abaturage benshi batahutse mu Burundi nyuma y'imyaka myinshi baragiye
cyangwa se mu gihe cy'igihe kinini bari bamaze ari impunzi mu bihugu bitandukanye, baravuga ko bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye byo kwamburwa ubutaka bwabo, iterabwoba ndetse n'akarengane. Bavuga ko gashyigikiwe n'abantu bafite ububasha mu nzego za politiki n'umutekano muri iki gihugu cy'u Burundi. Nk'uko byatangajwe na bimwe mu bitangazamakuru byaha mu Burundi, bamwe muri aba batahutse bavuga ko abageze mu gihugu cyabo bizeye kongera kubaho bari bizeye kongera kubaho mu mahoro no gusubirana imitungo yabo, ariko ngo baje gusanga ubutaka bwabo bwarigaruriwe n'abandi bantu banga kuba asubiza. Bemeza ko ngo iyo bagerageje gusaba ubutabera cyangwa kugaragaza ikibazo cyabo bahura n'iterabwoba cyangwa bagacecekeshwa ku buryo bukomeye cyane. Mu ntara zitandukanye z'u Burundi, cyane cyane aho impunzi nyinshi zagarukiye, haravugwa amakimbirane akomeye ashingiye ku butaka. Bamwe mu batahutse bavuga ko abantu bafite aho bahuriye n'inzego z'ubuyobozi cyangwa z'umutekano aribo bakunze kubakingira ikibaba abatwara ubutaka bwabo, bikagora cyane ko babusubizwa. Abaganiriye n'itangazamakuru bavuga ko hari abahawe ubutumwa bubakangisha kubarega, kubafunga cyangwa kubagiraho nabi nibakomeza gusaba imitungo yabo. Hari n'abavuga ko bahamagajwe n'inzego zitandukanye bagasabwa guhagarika ibirego byabo kugira ngo birinde ibibazo. Iki kibazo ngo kirushaho gukomera kuko ubutaka aribwo buryo bw'ibanze abaturage benshi bakoresha kugira ngo bibesheho. Iyo umuntu atabashije gusubirana isambu cyangwa ubutaka bwe kugira ngo ahinge, biba bigoye kongera kubaka ubuzima bwe nyuma y'imyaka yamaze ari mu buhungiro. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ikibazo cy'ubutaka mu Burundi gikomeje kuba kimwe mu bitera amakimbirane menshi muri iki gihugu, cyane cyane hagati y'abatahutse n'abari basanzwe batuye ahangaha. Iyo hatabayeho ubutabera buboneye rero bishobora gukomeza guteza amakimbirane n'umwuka mubi mu baturage, ndetse bikaba byashobora kurangira hari bamwe bishwe cyangwa se hari bamwe bagiriwe nabi. Abatahutse basaba leta y'u Burundi gushyiraho uburyo buboneye bwo gukemura amakimbirane ashingiye ku butaka nk'aya ngaya, kubera yuko ibi ngo byafasha kurinda abaturage bose hatitawe ku miterere yabo ya politike cyangwa ku bantu bafite ububasha babarwanya. Ku ruhande rwa leta, ubuyobozi bwagiye buvuga ko bushyigikiye gahunda yo kwakira no gufasha impunzi zose zifuza gutahuka. Gusa bamwe mu batahutse bavuga ko hakiri icyuho hagati y'amagambo atangazwa n'ubuyobozi n'ibyo bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Abasesenguzi bavuga ko gukemura ikibazo cy'ubutaka mu buryo bwubahiriza amategeko no kurinda abatahutse ihohoterwa bishobora kugira uruhare rukomeye mu kubaka amahoro arambye no kongera icyizere cy'abaturage mu nzego z'igihugu. Mu gihe impunzi zikomeje gutahuka mu Burundi ziturutse mu bihugu bitandukanye byo mu karere harimo nka Tanzania, ikibazo cyo gusubirana ubutaka n'imitungo yazo gikomeje kuba imwe mu mbogamizi zikomeye zibangamira kongera kwinjira mu buzima busanzwe no kwibaka kw'ejo hazaza heza haba abaturage. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye
badukurikiye ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. hanyuma niba ageze hano ku Ibendera nkorere like, uraza kuba ugize neza cyane nubikora, ariko niba ari nabwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Shuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere aya makuru tuyakomereze no muri iyi nkuru nayo ikomeye. Inyeshyamba za ADF zongeye kwivugana abaturage benshi b'abasivile abagera kuri 16 bose batakaje ubuzima mu bitero byagabwe n'izi nyeshyamba mu gace ka Mbawu muri sheferi ya Mbawu iherereye muri teritwari ya Beni ni mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yibasiwe n'ikindi gitero cy'abarwanyi ba ADF ni mu ijoro ryarayirikeye rishyira kuri uyu wa gatatu tariki 3 Kamena muri uyu mwaka. Nibura amakuru agera ku Ibendera TV avuga ko abasivile 16 baguye muri icyo gitero. Abahotewe batunguwe, bamwe bari ku kiriyo abandi bari mu ngo zabo. Buhamya bwa mbere bukaba bwari bwavuze abakomeretse bakeya, ariko tukaba tubabwira yuko kugeza ubu ngubu bimaze kumenyekana yuko abasivile bagera kuri 16 bamaze gutakariza ubuzima muri iki gitero cy'izinyeshyamba, naho abagera kuri 5 bakaba baburiwe irengero. Abateye bakaba bagabye igitero ahantu hatandukanye harimo Amatete, Kitoho na Amamuri, aho ADF n'ubundi yitwikiye ijoro ikinjira mu mazu y'abandi igatwika aya mazu ndetse igasahura na moto z'abaturage. Ibi rero bikaba byongeye guteza impungenge ku mibereho myiza y'abaturage, ariko kandi bikaba byongeye no kugaragaza imbaraga nkeya z'abashinzwe kurinda umutekano muri iki gihugu. Abaturage babajijwe, abaturage abatuye Imbawu bavuga ko bababajwe cyane n'iki gitero, aho n'ubundi ari igitero gikomeye cyane. Ni igitero cyagabwe Mbawu kikaba kije nyuma y'igitero cyagabwe mu mujyi wa Beni na Vemba, umujyi n'ubundi imijyi yegeranye. Kugeza ubu rero nta tangazo rirajya hagaragara, ariko kandi abaturage bakaba bamagana ibingibi bikomeje kubera ahangaha, dore ko ibi byabereye mu ntera itarenze kilometero 20. ADF kandi ikaba yari iherutse kwicira abandi basivile 40 aha mu birometero byaha muri Beni, no kuvuga mu bice bitandukanye uvuye Beni na Vemba. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere twerekeze muri Butembo turebere hamwe imyigaragambyo yabereye ahangaha. N'imyigaragambyo nayo yari ikomeye ku rwego rwo hejuru. Nta gikorwa cyabaye kuri uyu wa gatatu i Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru, aho imyigaragambyo yo kurwanya umutekano muke yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi, igahuza urubyiruko rwo muri Veranda, Musanga na polisi mu duce twinshi. Nyuma y'ubwicanyi buherutse kuba mu gace k'abaturanyi ka Beni kuva mu masaha ya kare mu gitondo cyo kuri uyu munsi, mu bice bitandukanye by'umujyi hatangiye imirwano hagati y'abagize imitwe y'abitwaje intwaro, cyane cyane abo muri Veranda na Musanga n'abapolisi ba Kongo bari boherejwe kubungabunga umutekano rusange muri aka gace. Amasasu yumvikanye mu duce dutandukanye, cyane cyane mu duce aho abigaragambyaga abageragezaga gushyiraho ibirindiro ku mihanda minini nk'uko byatangajwe n'abatangabuhamya benshi. Inzego z'umutekano zahagurukiye gutandukanya abo basore no gukuraho imihanda yari yafunzwe kuva mu ijoro ryaraye rikeye.
umuhanda munini wo mu mujyi wari wafunzwe n'abigaragambya ukaba wafunguye burundu kugira ngo imodoka zigende neza bitewe n'ubutabazi bwa polisi. Abapolisi bagaragaye mu mahuriro menshi y'imihanda kugira ngo hirindwe andi kosa cyangwa se imbaraga nyinshi n'uburakari byaza kuganza ababigaragambyaga bikarangira rero abagize ibyo abangiza. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Bukavu. Muri Bukavu tubabwire ko Alliance Fleuve Congo 23 yafunguye amashami agera kuri 2 aha muri Bukavu. Unyemerere nkubwire yuko nongeye kugusaba ngo nkorere like niba wageze hano, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere kandi subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Hanyuma rero umuyobozi w'umujyi wa Bukavu yitwa Dr Nicolas Ekarangarwa Murondani yitabiriye umuhango wo gufungura ku mugaragaro amashami 2 mashya ya banki nkuru y'ubwizigame ya Kongo ni Kadeko mu turere twabagira na Kadutu. Iki gikorwa kikaba cyahuje inzego zitandukanye za politike n'ubuyobozi, abahagarariye ihuriro ya Alliance Fleuve Congo 23 n'imbaga y'abantu benshi baje kwihera ijisho. Iki gikorwa kibanda ku iterambere ry'ubukungu bw'ibanze. Mu ijambo rye umuyobozi w'umujyi wa Bukavu yashimiye imbaraga zakozwe n'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 mu kunoza imibereho y'abaturage. Yashimangiye ko ishyirwaho ry'ibigo bishya by'imari byo mu gace rigaragaza intambwe ikomeye mu gushimangira ubukungu bw'akarere no guteza imbere ubufatanye mu by'imari mu baturage. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye rero, ni munyemerere twerekeze no muri iyi nkuru. Ni inkuru yigaruka kuri Ukraine ndetse n'Uburusiya. Kugeza ubu tuvugana rero unyemerere nkubwire yuko igihugu cy'Uburusiya ahavuka uyu mugabo hamaze kugabwa ibitero bikomeye cyane. Ni Ukraine yarashe mu mujyi Putin avukamo. Uburusiya bwabyukiye mu bitero bikomeye by'indege zitagira abapilote byibasiye umujyi wa St. Petersburg, no mujyi wa kabiri munini muri icyo gihugu, ndetse akaba ari naho Perezida Vladimir Putin yavukiye. Ibi bitero byabaye mu gihe muri uwo mujyi hatangiraga inama ikomeye y'ubukungu izwi nka St. Petersburg International Economic Forum, ikunze kwitwa Russian Davos kubera ko iba igamije guhuza abayobozi, abashoramari n'abafatanyabikorwa b'Uburusiya. Amashusho n'amafoto yagaragaje umwotsi mwinshi uzamuka mu kirere cya St. Petersburg nyuma y'uko Ukraine ivuze ko yagabye ibitero ku bikorwa remezo by'ingenzi by'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zatanze ibihano zikarasa ku bikorwa by'ingenzi biri ku butaka bw'Uburusiya. Muri ibyo byibasiwe harimo ikigo cya peteroli cya St. Petersburg kiri ku ntera igera ku birometero 1,100 uvuye ku mupaka wa Ukraine. Zelensky yavuze ko ibyo bitero byatanze umusaruro mwiza, ashimira ingabo za Ukraine ko byiyise ukuri no guhamya intego. Iki gitero gifite uburemere kuko cyerekana ko ubushobozi bwa Ukraine bwo kugaba ibitero bya kure cyane imbere mu Burusiya, aho ubutegetsi bwa Moscow bwari busanzwe bufata nk'ahantu harinzwe cyane. Kugeza ubu ibirero bikaba byongeye gusa n'ibyerekana indi sura nshyashya ku mahanga ndetse no ku Burusiya.
bukomeje kuba mu ntambara na Ukraine. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere dukomeje na ya makuru twerekeze no muri ingingo ikomeye cyane. Ubu tuvugana ni munyemerere aya makuru tuyerekeze tuyerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byongeye guhindura isura. Kugeza ubu ngubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye. Mu Burundi hamaze kwandikwa ibaruwa ikomeye cyane, ni ibaruwa yohererejwe Perezida Neva w'iki gihugu cy'u Burundi. Impaka zikomeje gukaza umurego nyuma yuko abaturage imirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu intiti n'abakora ibikorwa by'ubutabazi bo mu karere k'ibiyaga bigari bandikiye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye baramusaba kurekura no kutohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umushakashatsi n'umusesenguzi witwa Babunga Benjamin Watuna watawe muri yombi i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu aba baturage bakaba bavuga yuko batifuza ko uyu yakoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No kubera iki rero nibyo nifuza ko twinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Nimunyemerere mbabwire yuko impaka zikomeje gukaza umurego nyuma yuko abaturage binubiye ko cyase batangiye kwamagana ko uyu Benjamin Watuna ashobora koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibaruwa yanditswe rero, ibaruwa yafunguye ku mugaragaro, ikaba yarafunguwe kwa 29 Gicurasi muri uyu mwaka. Ivuga ko abayisinye bafite impungenge zikomeye ku ifatwa rya Watuna n'inzego z'iperereza z'u Burundi. Bamugaragaza nk'umusesenguzi uzobereye amateka n'umutekano byo mu karere ka Kivu nini. Bavuga ko ibitekerezo n'isesengura ye byatumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeza kugenda bagira uko bamufata akundi. Abanditse iyi baruwa bavuga ko ubusabe bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo kohererezwa uyu mugabo babutesheje agaciro. Aba bakaba basaba yuko uyu atakoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bavuga yuko ngo bahangayikishijwe nuko mu gihe yakoherezwa muri iki gihugu ashobora kwicwa, bityo ibintu bikaba ibindi agapfana. Rero akababaro n'agahinda. Uyu Bahunga Benjamin Watuna yafatiwe Bujumbura ku itariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byo mu Burundi avuga ko ifatwa ryabaye nyuma y'ubusabe bw'inzego za Kongo zimushinja kuba afitanye isano n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, mwabanye natwe muri aya makuru yaragezweho kuri aya masaha. Nimunyemerere mbashimire cyane, mwakoze kubana natwe, mwakoze kuduha umwanya wanyu mukadukurikira, niyo mpamvu mbashimiye. Hanyuma rero mukomeze kugira ijoro ryiza, mugire amahoro n'amahirwe. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza.